Pomaže Bog. Ovo je 12. video kursa o mašinskom učenju. Sve vrijeme kursa do sada mi smo analizirali modele sa samo jednim neuronom koji je imao jedan ili više ulaza. Već smo ranije rekli da TensorFlow modeli mogu sadržati više slojeva, a svaki sloj može imati više neurona. Sa takvim modelima mi ulazimo u sferu takozvanih neuronskih mreža. Neuronske mreže imaju moć da pronalaze, da se tako izrazim, tajne veze među podacima. U ovom videu ćemo analizirati jednu prostu neuronsku mrežu. Prema tome, da pređemo na stvar. Počet ćemo od dvoslojnog TensorFlow modela. Slojevi mogu biti različitog tipa, ali u našem fokusu su oni slojevi koji se treniraju, odnosno koji uče. Takvi slojevi sadrže takozvane perceptrone, odnosno neurone. Ubuduće ću koristiti riječ neuron jer se lakše izgovara. U dosadašnjim primjerima to je bio dense sloj. Se vratimo na podatke iz prethodnog videa. Uvozimo pandas i podatke. Napravit ćemo jedan jednostavan višeslojni model sa samo jednim featureom. Dakle, izvlačim iz ovih podataka dvije kolone. Power i price. Pravimo kopiju da nam utičemo na inicijalni dataset i da vidimo šta je sad u objektu feature. Recimo prva 3 reda. Sad ćemo da odvojimo cijenu kao target ili label, pošto pravimo procjenu cijene. Label je i odmah je normalizujemo tako što je dijelimo sa milijon. Ok. Ono što je u stolu feature je samo snaga koju treba također da normalizujemo. Zbog toga ćemo da uvezemo sloj za normalizaciju. Prije nego napravimo instancu ove klase, malo ćemo je proširiti jer će nam trebati kasnije jedna metoda. Pravimo dakle novu klasu koja u suštini ista što je ova normalization. Zvaćemo je normal. Ona naslađuje normalization. Konstruktor. Keyword argumenti. Pravimo dakle metodu unnormalize.
normalizovane podatke vraća u izvorne. Dakle, korijenujemo varijansu i dodajemo mean, prosječnu vrijednost. Sad pravimo instancu ovog sloja za normalizaciju, dakle ovu našu klasu nazvaćemo normalize. Uvodimo argument input shape. To su dimenzije ulaznih podataka. Oni imaju, da kažem, samo jedan feature, znači 1, ništa. Stari argument axis. Sad možemo da pozovemo metodu adapt koja će da podesi parametre ovog sloja. Na osnovu naših feature. Input shape jednako. Sad nam trebaju model i dense sloj, pa ćemo i njih importovati. Importovat ćemo i TensorFlow kao TF. Jer nam može zatrvati. Sequential. I dense iz layera. Sad možemo da napravimo model. Napravit ćemo samo 2 sloja sa neuronima. To su ovi dense slojevi čije parametre, odnosno weightove, treniramo. Dakle, varijabla model jednako sequential. I onda u listu navodimo redom sloje ide ovaj normalize. Dense. Activation. Ovo je takozvana aktivaciona funkcija. Value objasnit ćemo kasnije. Dakle, ovaj dense sloj ima 3 unita, 3 neurona u sebi. I posljednji sloj je također dense, koji ima samo jedan neuron i nema aktivacionu funkciju. ReLU activation, to je aktivaciona funkcija, a ReLU znači Rectified Linear Unit. Objasnit ćemo kasnije. Ovakva mreža koja ima 2 sloja se zove shallow network, ili kako bi mi rekli, plitka mreža. Sad možemo da definišemo algoritam za treniranje i funkciju greške. Dakle, uvozimo optimizers. SGB. Ovo je Stochastic Gradient Descent. To je znači jedan od algoritama treniranja. Pričali smo o tome kad se trenira. Kompiliramo model. Dakle, optimizer
je SGB. Learning rate ćemo staviti 0.02, a loss function neka bude mean squared error. Ok. Sad možemo da pustimo trening. Uradit ćemo bez validacije. U ovom trenutku nam treba samo istreniran model da bismo donijeli neke zaključke o višeslojnim modelima. Dakle, ne zanima nas validacija u ovom trenutku. TL kao training log je model.fit feature label. Stavit ćemo 70 epoha i verbose neka bude true da vidimo kako ide trening. Sad ćemo nacrtati istoriju greške samo da bismo vidjeli da li model konvergira, ali reklo bi se da konvergira prema ovim vrijednostima koje padaju. Dakle, počnemo matplotlib, podešavamo globalnu veličinu prozora kojem crtamo. i 10. Možemo da nacrtamo. Znači, po x osi su epohe, a po y loss. Clear history. Stavit ćemo line width d2. Ok, vidimo da model konvergira. Ok, imamo ovaj grafik, međutim, glavni fokus ovog videa je u stvari kriva modela višeslojnih mreža. U slučaju jednog neurona to je bila prava linija koja je jasno definisana matematičkom formulom. Zbog toga smo i sada izabrali da imamo samo jedan feature, odnosno jedan ulaz u neuronsku mrežu, da bismo imali krivu. Da vidimo sada kuda je prošla kriva ovog istreniranog modela u odnosu na podatke o snazi i cijeni polovnog automobila. Ulazimo NumPy. I pravimo neki set vrijednosti za snagu, recimo x je ampere range od 0 do 500 sa korakom 3. Crtamo naše podatke. Sad ćemo da napravimo procjenu za ovu vrijednost ulaznih parametara x kojeg smo prvo generisali. Znači, nazvat ćemo objekat kao prediction je model.predict. Sad ova metoda prima podatke iste onakve kakve smo koristili pri treniranju. Znači, mora da bude oblika kao što je feature. A feature je u stvari Pandy data frame. Tako da ćemo mi od x-a da napravimo Pandy data frame, to je pd.data frame. Stavit ćemo dictionary power x.
i možemo da nacrtamo x i predictions. Ok. Dobili smo dakle krivu modela. Primjećujemo da se radi o izlomljenoj pravoj liniji čiji su segmenti prilagođeni podacima. Kako smo došli do ovakvog modela? Naslučujemo da se odgovor krije u višeslojnoj mreži koja ima više neurona. Skicirat ćemo ovaj model i vidjeti šta smo dobili na izlazima neurona, ali prije nego što vidimo samu mrežu, postoji jedan TensorFlow alat koji može da nacrta neku vrstu blok šeme modela. To se nalazi u Keras Utils. TensorFlow Keras Utils plot model. Moguće da će vam tražiti da instalirate neki novi modul i neki novi Linux paket, ali vrlo jednostavno se instalira. Dakle, pomoću alata pip-apt. Model rankdir. Show shapes through. Dakle, vidimo slojeve u modelu sa imenima, brojima ulaza i izlaza. Ovo je neki ulazni sloj koji se automatski generiše, ovo je sloj za normalizaciju i dva dense sloja koji imaju parametre koji uče, dakle, bias i weightove. Dakle, imamo jedan ulaz, ovdje imamo 3 izlaza zato što imamo 3 neurona i ovaj zadnji na osnovu ova 3 izlaza iz prethodnog sloja pravi 3 ulaza i naravno jedan izlaz. Uvijek ide jedan neuron, jedan izlaz. Vidimo sad šemu mreže sa samim neuronima kako izgleda. Ja sam već nacrtao sliku, tako da ću je samo pastovati. Zbog nečega se pojavljuje 2 puta. Ok. Imamo dakle 2 sloja, crtamo samo ova posljednja 2 sloja sa neuronima. Prvi sloj ima 3 neurona i na svaki dolazi ovaj feature x. On naravno ima 3 izlaza koji su dovedeni na ovaj izlazni sloj koji ima samo jedan neuron, ali 3 ulaza. Vidimo da ovaj prvi sloj ima 6 parametara, odnosno 3 weighta i 3 biasa. A drugi sloj ima 4 parametra, to su 3 weighta i 1 bias. Postoji metoda koja nam opisuje mrežu, ona se zove summary, već smo je koristili. Dakle, tu su slojevi za normalizaciju i 2 dense sloja sa brojevima parametara, ulaza i izlaza, odnosno bias i weighta. Ovaj sloj za normalizaciju ima 3 parametra. Znamo da ima uvijek mean, odnosno prosječnu vrijednost, ima varijansu, a treći parametar je u stvari broj podataka ili linija, da kažem, podataka s kojima je treniran. A ovdje su jasno, već smo rekli, dakle 3 weighta, 3 biasa i ovdje 3 weighta i 1 bias. Pošto je model istreniran, svi ovi parametri su dobili svoje krajnje vrijednosti. Njih možemo da dobijemo pozivanjem metode getWeights. Mi ćemo snimiti, dakle, u parametri ćemo snimiti u varijablu param, model.getWeights i da vidimo šta je param.
depends. Dakle, to je jedna lista. Ova prva 3 elementa liste to su parametri sloja za normalizaciju. To je min, dakle varijansa i broj redova s kojim je adaptiran. Dalje idu weightovi od dense sloja, prvog dense sloja i biasi, a ovo su weightovi od ovog posljednjeg sloja i bias od posljednjeg sloja. Dakle, nas zanimaju weightovi i biasi od ovog prvog sloja, prvog dense sloja. To su četvrti i peti element liste, odnosno ovako ćemo reći weights, jer params od 3 kao četvrti element i pošto je unutar njega još jedan niz, stavit ćemo od 0. Dakle, ovo je weights. Biasi su params peti element. Okay. Dakle, imamo parametre iz prvog dense sloja. Sad kad imamo ove bias i weightove, možemo lako izračunati šta je na izlazima ovih neurona ovdje. To su vrijednosti P0, P1 i P2. Ove vrijednosti P0, 1 i 2, one se dakle lako dobijaju primjeću ovo je ona linearna funkcija, bias plus weight puta x. Dakle, ove vrijednosti na izlazu prije aktivacione funkcije se zovu preaktivacije. Preactivation. Kako se računaju te vrijednosti, te preaktivacije? Dakle, jednostavno na osnovu linearnog modela definisat ćemo opet, da ćemo je line, bias, weight i feature x. B plus W puta x. Dakle, x je naš feature, međutim, pošto na ove neurone dolaze normalizovane vrijednosti, moramo i mi da napravimo normalizovani feature. Zvaćemo ga, recimo, nx kao normalizovani feature x i pozovemo ovaj objekat normalize koji smo već napravili. Treba nam numpy vrijednost i nulti. Vidimo što je onaj nx. Dakle, ovo su normalizane vrijednosti snage. Njih treba da dovedemo na ove neurone iz prvog dense sloja. Dakle, sad računamo ove preaktivacije na izlazima iz neurona prije one normalizacione funkcije. Nazvat ćemo preact lines, pošto su to linije. Prazan niz i onda ćemo uzgred ćemo naći vrijednosti feature u kojima je preaktivacija 0, jer će nam to trebati kasnije. Dakle, snimat ćemo i 0 ovih izlaznih linija. 0x je... Sad u petlji za sva 3 neurona prolazimo kroz ove kalkulacije. For t in range
3, pošto su 3 neurona, bias nekad bude prije, biases i weight. I sad ove preactivation lines dodajemo vrijednost. Line od bias zarez weight zarez x normalizovanje. A u 0x treba da dodamo vrijednost u kojoj je preaktivacija 0. Ona se dobija pomoću ove jednačine linije, to je minus b kroz w, međutim, pošto je ovo normalizovani x, trebamo da ga vratimo u originalni, to ćemo pomoću one metode anonormalize, što smo napravili. Dakle, minus b kroz w. Dakle, ovo minus b kroz w je normalizovani feature u kojem je preaktivacija 0 i mi ga vraćamo u originalni feature. Ok, dobili smo ove preactivation lines, sad možemo da ih nacrtamo. Koristit ćemo subplot. Tri reda i jednu kolonu. Setujemo title u x. U prvom redu stavit ćemo preactivation. I onda ćemo napraviti 3 grafika za 3 izlaza. Dakle, AX od I se odnosi na IT red. Stavit ćemo y limit od minus 6 do 6. Sad crtamo liniju x i preactivations od I. Stavit ćemo još 2 linije da bismo vidjeli x osu i mjesto u kojem je preaktivacija 0. Ovo je x osa, line int neka bude 0.5, style, line style, dash i boja crna. Pravimo vertikalnu liniju u tački x, to je 0 x od I, ostalo je isto. I baš najbolje nacrtalo ove nule. Ali linije izgledaju da su dobre.
Sve ih je stavio na isto. Što radi unnormalize. Da, gdje sam zaboravio da pomnožim sa ovom vrijednošću. Dakle, varijansa, korijen varijanse, to je standardna devijacija puta varijabla ova norm val. Sad moramo opet ovo adaptiti. Ok, sad bi trebalo da bude dobro. Ok, sad je dobro izračunane ove nule. S tim što su ove dvije baš blizu, 396, 398. Dakle, ovo su preaktivacije vrijednosti funkcija na izlazima neurona iz prvog sloja. Za svaku ulaznu vrijednost x naravno. X generisane vrijednosti od 0 do 500. Dakle, dobili smo jednostavno prave linije na izlazima neurona što smo ih očekivali. Ovo su, dakle, oni linearni modeli sa jednim neuronom. Šta se međutim dešava kad se na ove vrijednosti primijeni aktivaciona funkcija? Mi koristimo aktivacionu funkciju ReLU. To je onaj Rectified Linear Unit. Kako je ona uopšte definisana? Radi se o veoma prostoj funkciji. Dakle, ReLU je skraćeno Rectified Linear Unit. Ona je kao jednosmjerni ventil. Ako je promjenjiva pozitivna, ona je propušta takvu kakva jeste, a ako je negativna, ona je anulira. Definisat ćemo ReLU za obične brojeve da bismo nacrtali njen grafik. Ovo je u stvari prava definicija ove funkcije. Znači, vraćamo x ako je x veće od 0. Inače vraćamo 0. Stavit ćemo float 0,0. Da nacrtamo grafik ove funkcije ReLU. Znači ćemo da su vrijednosti values list od range od recimo -5 do 6. A ReLU vrijednosti je u stvari ReLU od val
for val in vals. Sad možemo da nacrtamo. Stavit ćemo i title da što bolje opišemo. Dakle, ovo je activation function value. Sad je crtamo. Stavit ćemo y osu. Line style dashed. Line width neka bude 0.4. Boja crna. X label. Ovdje može isto latex format da se koristi, sljedećemo ako X. Y label. Value od X. Ide nacrtamo. Dakle, ovako izgleda. Za sve negativne vrijednosti je 0, a za sve pozitivne isto što je x. Ako je znači x2, onda je value od 2,2. Dobro. Ovo što ona anulira negativne vrijednosti je čini nelinearnom funkcijom. Dakle, nije prava linija. Odnosno, jeste prava, ali za vrijednosti veće nule. Ali na ukupnom skupu brojeva je nelinearna. Možemo da kažem da ona deaktivira vrijednosti koje su manje od nule, a aktivira vrijednosti koje su veće od nule. Nazire se dakle smisao imena aktivaciona funkcija. Postoji veliki broj aktivacionih funkcija i sve one, osim što zbog svoje nelinearnosti zaobljavaju model, one također aktiviraju ili deaktiviraju određene vrijednosti promjenjive. Da vidimo sada kako ova aktivaciona funkcija utiče na naš model. Šta aktivira, a šta deaktivira. Opet ćemo je definisati, ali sad će da radi sa numpy nizovima. Value od x neka bude, postoji numpy metoda clip 0.0. Ona sjeća vrijednosti negativne na 0. Ok, da izračunamo sad vrijednosti aktivacija, odnosno vrijednosti ove iza aktivacione funkcije. Dakle, P je preaktivacija, A je aktivacija, odnosno vrijednost kad se P propusti kroz reliju aktivacionu funkciju. Isto kao i za preaktivacije napravit ćemo activation lines. Prazna lista za početak. Pošto imamo 3 neurona, stavit ćemo 3. I jednostavno activation lines.append value od preactivation lines od i na taj način smo izračunali ove vrijednosti iza, odnosno aktivacije. Sad možemo nju da nacrtamo, dakle, isto kao i prije. Bolje da smo definisali funkciju, ali sad je već kažem se activations. Minus 6 za 6. Crtamo
dakle aktivacije. Po x osi ide x, po y activation lines d, i još ćemo opet obilježemo dakle vrijednosti o kojima je 0 i x osu ćemo doznačiti. Ovo je x osa. Line width 5, line style, dashed, bojaca i vertikalnu liniju. X, ista vrijednost od prije, to bi trebalo da je to. Range od 3. Jedno z. Ok, ovo su dakle aktivacije, s tim što su ove vrijednosti baš blizu. Tako da ne izgleda baš najsjajnije na grafiku. To znači da ovdje postoji jedan mali segment. Neka ga za sada tako. Dakle, ovo što smo dobili nakon aktivacije je jednostavno da su anulirane vrijednosti koje su manje od 0. Dakle, kod prvog neurona ovo je iznad 200, a kod drugog i trećeg sve do 400, da kažem. Ostali su samo ovi aktivni dijelovi. Dakle, aktivacijna funkcija je učinila da se opseg vrijednosti fičera segmentira, odnosno izdijeli se na dva regiona. Svaki region je, zahvaljujući ovoj funkciji, izdijelio opseg vrijednosti fičera na dva dijela. Recimo u ovom prvom slučaju od 0 do 200 gdje je aktivan i od 200 do 500 gdje je neaktivan. Ono što se dalje dešava u posljednjem sloju je da se ove tri vrijednosti množe sa weightovima izlaznog neurona, a zatim se sabiraju i dodaje im se bias. Šta se dešava kad se ovi gore izlazi pomnože sa weightovima neurona iz posljednjeg sloja? Dakle, ne dešava se ništa specijalno, jednostavno će im se promijeniti nagib. Nule će ostati tamo gdje su i bile. Prikazat ćemo izgled nakon množenja sa weightovima. A bias i weightove od posljednjeg neurona dobijamo iz parametara, isto kao i za ovaj prvi dense sloj, dakle nazvat ćemo ih final weights, to je params. Možemo ponovo da vidimo parametre. Dakle, ove vrijednosti na indeksu 5, to je znači params od 5. S tim što je u pitanju niz nizova, pa ćemo koristiti flatten. Napravimo običan niz jednodimenzionalni. Final bias je params od 6 od 0. Može da se piše 6,0. I da vidimo šta je fin s,fin d. Dakle, imamo weightove i imamo bias. Od zadnjeg neurona, od neurona u posljednjem sloju. Sad računamo takozvane weighted activations. To su aktivacije pomnožene sa ovim weightovima. Dakle, na engleskom ih zovu weighted activations. Zvaćemo i baš tako.
To su te weighted activations. Sad crtamo grafik od ovih weighted activationsa. U suštini možemo da kopiramo ovo sve prethodno. Ovdje neće ići act lines, nego ovdje weighted activations. Ostalo je sve isto. Šta se desilo? Ovaj prvi je promijenio nagib, znači da je weight bio negativan. I ovdje je negativan, izgleda je i ovdje bio negativan. Odnosno, imamo te weightove, svi su negativni, da. Jednostavno promijenili nagib prema dolje. Ostalo je da ih sve saberemo i da im dodamo bias. Nazvat ćemo taj zbir final line, ali bi bilo bolje final curve, dakle dajemo final bias plus možemo jednu po jednu, ali možemo da koristimo i NumPy metodu sum. Ona će da sabere sve ove weighted activations vektore po prvoj osi, to će bude broj. Ok, prošlo je. Sad možemo da nacrtamo krajnji model do koje smo došli ovako ručno, računajući postepeno izlaze na neuronima. Dakle, potrebno je ovo u odnosu na feature x. Zvaćemo title model. X, find the line, stavit ćemo line weight da bude 3, boja bude zelena. Stavit ćemo i podatke. Nije x nego feature. Feature of power. Label. Boja plava. Nacrtat ćemo i ose. Line width 0.5. Line style test. Ovo je crno. Isto to za x os. I dodat ćemo vertikalne linije u onim tačkama gdje su vrijednosti nul ovih aktivacija i preaktivacija. Dakle, to su ove iste vrijednosti ovdje. Da bismo podijelili na region. Dakle, stvari već imamo ovo.
x je 0, x3, ostalo je isto. Stavimo narančisto. Dakle, trebalo bi da je isto što je ono što smo dobili predikcijom. Tako je. Dakle, dobili smo postepenu liniju našeg modela. Ono što možemo da zaključimo je da su se neuroni iz prvog sloja, da su oni izdijelili opseg vrijednosti fičera na po dva regiona, aktivni i neaktivni. Onda je posljednji neuron napravio zbir aktiviranih izlaza množeći ih se odgovarajućim vejtovima i takav zbir je opseg vrijednosti fičera podijelio na 4 segmenta, vidimo. Dakle, ovaj mali tu i ovaj posljednji. Svaki od ovih segmenata je predstavljen svojom linijom. Dakle, kao da je model linearan na jednom segmentu. Ovako izlomljena linija se naravno bolje prilagođava podacima od obične prave linije. Ono što se još jasno vidi je da je broj regiona ovih fičera u direktnoj vezi sa brojem neurona. Ta veza je definisana i matematičkom formulom, ali je nećemo sad ispisivati. Dovoljno je da znamo da veći broj neurona znači i veći broj regiona, a to treba da znači bolje prilagođavanje podacima. Mi smo do ovog krajnjeg modela uspjeli doći ručno, jednostavnim množenjem i sabiranjem i primjenom aktivacione funkcije. To znači da ovakav model u stvari predstavlja jednu veliku, komplikovanu matematičku funkciju. Radi se o funkciji od samo jedne varijable, dakle jednodimenzionalno. Postoji i teorema koja se odnosi na ovakvu plitku mrežu, odnosno shallow network. Neću izreći njenu tačnu definiciju, ali suština je da ovakva neuronska mreža može sa dovoljnim brojem neurona sa proizvoljnom tačnošću aproksimirati bilo koju neprekidnu funkciju. Ova teorema se zove teorema univerzalne aproksimacije. Šta to praktično znači? Ako zamislimo ili nacrtamo neku krivu koja se dobro prilagodila našim podacima, probat ćemo ovako. Ova teorema govori da sa dovoljnim brojem neurona mi možemo ovu narandžastu krivu aproksimirati sa proizvoljnom tačnošću. Dakle, veći broj neurona jednostavno može da aproksimira ovu narandžastu krivu. Dakle, ako dovoljno segmentiramo ove regione sa proizvoljnom tačnošću. To ne važi samo za ovu reliju funkciju, aktivacijonu funkciju, važi naravno i za druge. Uglavnom, veći broj neurona znači veći broj regiona, a znači i bolju aproksimaciju nekog idealnog modela. Ovdje ćemo završiti priču o shallow network sa jednim ulazom. Još ćemo samo napraviti kratak sažetak ovog videa. Počeli smo dakle priču o višeslojnim mrežama. Napravili smo jednostavan model sa samo jednim ulazom
i dva sloja sa neuronima. Takav model predstavlja takozvanu plitku mrežu, odnosno shallow network. Pokazali smo da se kriva modela koja predstavlja takvu mrežu, odnosno pokazali smo da se takva kriva bolje prilagođava podacima. U ovom našem slučaju to je bila izlomljena prava linija. Izlomljena je zahvaljujući aktivacionoj funkciji ReLU, koja je dakle segmentirala opseg vrijednosti fičera, a broj segmenata je u direktnoj vezi sa brojem neurona u ovom takozvanom skrivenom sloju, u onom prvom DM sloju. Povećavanjem broja neurona povećava se i broj segmenata, pa se i kriva modela može približiti nekoj idealnoj krivoj, o čemu govori teorema univerzalne aproksimacije. To bi bilo sve za ovaj video. U sljedećem ćemo analizirati sličan shallow network model, ali on će imati dva ulaza. Do tada, pozdrav!